Yes, reka tubifurize kugira ibihe byiza aho mutwumva muherereye ahariho hose. Mbahaye ikaze mu makuru agezweho. Ubu tuvugana mbazaniye amakuru atariho ivumbi, ni amakuru yihutirwa hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ni update, ni iminota mike cyane ngiye kubasobanurira uko ibintu bihagaze magingo aya ngaya. Urugamba rwamaze kuba rufata indi ntera. Ushobora kwibaza ati byagenze ute ko uje wihuta cyane nk'iyagatera, bikugendeke ute? Nkahita nkusubiza ati giye Pacifique, amakuru nkuzaniye ndayizeye neza cyane gatanu kuri kagenzi ka. Ubu tuvugana inyeshyamba za M23 ahitwa Nzibira tayari bamaze kuvamo, bitewe n'iki? N'ibitero bya Sukhoi 25 byari biri kubagabwaho ku bwishi. Bahise bakora icyitwa reprise strategique, basubira inyuma ho gato, basa n'abazamuka hano muri hano muri Warungu neza ruguru gatoya, usone werekeza mu bice by'Imurenge. Ndaje mbabwire ubu tuvugana bisa nkaho bayivuyemo ariko ntibarayivamo. Bimeze bite rero? Wetera agatebe gatoya nkusobanurire, ushobora kubyumva ukavuga ngo bayivuyemo cyangwa se ngo bakubiswe bayivamo. Oya, nakubwiye ko bakoze reprise strategique, uze kunyumva neza cyane. Ubu ni uburyo bukoreshwa mu rugamba cyangwa se mu gihe nyine igisirikare gihanganye n'ikindi cyangwa se inyeshyamba zihanganye n'igisirikare cya leta. Bigakorwa akeshi n'inyeshyamba kuko nta gisirikare cya leta kijya gipfa gikora reprise strategique. No kuvuga ngo urugamba tayari rumaze gutangira mu buryo bweruye. Ndagira ngo munyemerere mbabwire ko Sukhoi 25 yamaze kuba ikameza. Ni Sukhoi 25 yahagurukijwe n'igisirikare cya leta FARDC, iri kugaba ibitero bigiye bitandukanye mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye biri kubarizwa hano mu burasirazuba. Biragaragara yuko byamaze kuba bihindura isura. Sukhoi 25 rero yamaze kuba izamuka. Munyihanganire gato, hano hari utubazo tuba turi kugenda tuba nkabanza kudukemura kugira ngo mbagezeho amakuru nta mbogamizi n'imwe inyitambitse. Ndagira ngo mbihere amakuru rero akomeye cyane. So munyemerere mbasobanurire, mushobora kubyumva uko nguko mukavuga ati noneho Pacifique Tshisekedi yaguhaye ruswa, M23 yampaye ruswa. Oya, ntago ari ruswa. Ngenda umunyamakuru narabibabwiye kandi ngomba gukora amakuru uko ameze uko ariko kose, kandi nkavugisha ukuri ku rugamba ruri kuba. So rero munyemerere twinjire muri izi mpapuro z'amakuru namaze kuba mbategurira. Tubanze turambura urwa mbere, duhere kuri Nzibira, turebere hamwe n'igitumye M23 iva muri Nzibira. Twari dusanzwe tuzi ko irahitwa Kanyora ndetse na Nzibira. Hano Nzibira harimo akabuga k'indege, ni hafi na teritwari ya Shabunda ariko ni mu bice bya za Sanja Warungu. Angani muri teritwari ya Warungu tuyutse kariho Nzibira iherereye. Namaze kuneka amakuru neza cyane, sanga Nzibira iri muri Warungu ndetse Kanyora nayo iri muri Warungu, ariko aho hose ushobora kuhareba nabi ukagira ngo ni muri teritwari ya Shabunda. Ntago ariko bimeze. Gusa M23 barebye guhungira muri Shabunda, babona byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Babona kuguma hano muri Nzibira nanone byaba ari ibindi bibazo bikomeye cyane. Bahitamo gukora reprise strategique kugira ngo babanze bashaka umutekano w'abaturage batuye hehe muri bino bice. Ibi rero bikaba byakozwe n'iki gisirikare cy'inyeshyamba cya M23 kugira ngo babashe kurengera abasivile bari muri zira axe, kubera ko Sukhoi 25 yari imeze nabi. Gusa hari amakuru nakira avuga ko iyi reprise strategique M23 yakoze isa nk'ari gasopo bahaye leta ya Kinshasa. Muze kunyumva neza cyane, ibi bisa nkaho ari gasopo baraye bahaye leta ya Kinshasa, kubera ko ubu tuvugana ibintu byahinduye isura kandi byamaze kuba bikomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona ko nyine urugamba rutoroshye habe na gatoya. Ibi ngibi ndagira ngo tubijyanirane n'ibitero bimaze iminsi bigabwa mu bice by'inyeshyamba za M23, by'umwihariko hano muri teritwari ya Warungu. Ubu tuvugana Warungu Satere, hari amakuru nakira avuga ko inyeshyamba za M23 ziri kwinjira. Gusa Nzibira rwahinanye kuva mu masaha mu gitondo, kuko abazarendo bari bagabye ibitero bikomeye cyane. M23 ibasha kuhangana nabo, ariko bigeze mu gicamunsi nibwo bahamagaye igisangani babwira witwa Lieutenant General Pacifique Masunzu ati dukeneye ubutabazi cyangwa se ubufasha. Ati nonaha aduyi ari muri target, muzamure Sukhoi 25 kuko drone twabonye ko itari kubahamya. Bazamura Sukhoi 25 ngigirasa kuri M23 ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ikindi kintu nabo bakoze nuko babonye yuko ibyo bintu bishobora kuba ari ibibazo, bakata bakora icyo bita reprise strategique, basubira inyuma bari kura Nzibira. Gusa kugeza amaginga ya Nzibira amakuru mfite nta wazarendo barinjiramo,
ndetse nta na FARDC irinjiramo. Bitewe n'iki? Baracyafite ubwoba bw'uko inyeshyamba za M23 zikirimo. Ariko njye amakuru mbazaniye nuko umutaramu wamaze kuba yangezaho bambwiye ati Shabunda ati ubu tuvugana turi kuyirebera uko ati iri mu nzozi ati kandi nanone nzibira ati nanone twayivuyemo. Bivuze ngo niba bayivuyemo ntago bayivuyemo bose yose. Bivuze ngo bari mu gace kamwe ariko bakoze reprise strategique. Hari umuntu wambwiye ati njya wirinda kuvuga amabanga y'izasarambwe, niyo mpamvu mba ndi kugenda nyine sa nkuyaca ku ruhande kugira ngo ntavuga byinshi bura kurondogora si byiza. Amakuru mfite rero nanone nuko kino gisirikare cya FARDC kiri gushakisha ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo M23 bayikure mu bice byose yigaruriye. Reka iyo ngingo duse n'abayicumbikiye aho turaza kuyigarukaho mu yandi makuru yacu ari buze kuba akurikira. Ahubwo munyemerere twite duhera muri Walikale Centre, hanyuma tubone kugaruka muri Sud Kivu mu kanya gatoya. Impamvu mvuze ngo duhere muri Walikale Centre nuko ubu tuvugana muri aya masaha none ha breaking news. Ubu tuvugana breaking news nuko umusirikare wa M23 ngo ashobora kuba yafatiwe muri Satera Walikale. Ibi rero bikaba bisobanuye ko atari we gusa. Hari umusirikare w'inyeshyamba wafatiye muri Ziranche afashwe n'abasirikare ba FARDC bamushyikirije headquarter n'undi y'ababiri giherereye hara muri Centre Walikale. No kuvuga ngo ari mu babirigi bari kumutocaringa cyane bamusaba kuvuga makuru y'inyeshyamba. Gusa icyo nababwira cyo nuko zino nyeshyamba zatojwe. Gusa amakuru mbazaniye ntimwumva ko bamufashe ku urwo rwego. Hari amakuru nakira avuga ko uyu musirikare agiye kubohozwa kuko ari mwe mu ntasi ikomeye cyane yakoreraga hano muri Walikale Centre. Ubu tuvugana hari ibitero biri ahitwa Kibati, Kasheberi ndetse nandi uzamuka werekeza hehe hara ku birombe bya Alphamine. Gusa amakuru mfite nuko zino nyeshyamba za 23 zamaze gutagitinga icyitwa Alphamine. Bira birombe bwa mbere barabifashe barabireka banarekeramo abakozi babyo ntibagira icyo babagira, ntibanakinjiramo muri bira birombe ngo bamenye se ubundi bikora iki, bikora ute, bigenda bite, byinjiza ute. Gusa kuri ubu amakuru ufite nuko bino birombe ngari byo bigiye gufasha inyeshyamba za M23 kunoza ibikorwa byabo neza bucece, bipoweye imihanda ikorwe, amavuriro yubakwe, amashuri yubakwe. Cyo nababwiye cyo icyitwa balkanization igiye gukorwa n'izi nyeshyamba za 23 kuko bamaze kuba bavuga ko n'umuturage uzajya uva Kinshasa aza mu bice bya 23 yigaruriye azajya abanza asabwe visa, asabe visa imwemerera kwinjira nyine no gukoresha visa. Bivuze ngo M23 mu buryo bweruye irashaka gukora icyitwa balkanization ariko babanje gufata ibice byose bigiye bitandukanye kuri ubu bigize intara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitabaye ibyo kisanganira mu kifashwe tayari biraba bibaye. Butembo ni nkako kanya, Beni ni nkako kanya, ndetse nura mu kigi wa Baraka n'indi mijyi itandukanye yose imujyi ya za Kindu ndetse n'andi ajya atandukanye yo za Uvira nako kanya baramara gufata Gisangani. Niyo mpamvu babwiye ati Walikale Centre rwahinanye kubera ko abasirikare bari Shabunda bose birundiriye ahitwa Rubutu, kandi hano muri Rubutu ahangana ukwerekeza muri Gisangani ni umuhanda umwe gusa nubwo wubatswe ku bwa Mubutu. Ariko amakuru mfite nyamoneka akomeye cyane nuko iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23 kigiye gufatiraho kikerekeza Gisangani. Ari nayo mpamvu witwa Thomas Rubanga uherereye muri Ituri ari gushaka kwita afata n'intara ya Ituri hakata yungika ku zindi ntara zafashwe n'iza M23 kuko ubu tuvugana arahitwa Pofi. Pofi mu birometero bike cyane birasanga na 20 kugera Gisangani, kandi nayo mu 23 iri muri Rubutu mu birometero bidasanga hafi byibura nta na 30 birimo kugira ngo winjire muri Gisangani. Bivuze ngo aba bombi ni bashyira hamwe bakata binjira Gisangani vuba nko kubipa uyu mujyi nufatwa tayari Kinshasa irabihuye n'uruva gusenya. Reka nihute cyane kugira ngo aya makuru tuyasoze. Hanyuma no muri Masisi uyu munsi na Rucuro habaye ibitero bya drone ndetse na Sukhoi 25 yagira sa mu duce tujye dutandukanye. Singiye kutugarukaho ahubwo munyemene mbanze mbabwira yitwa Tema ndetse na Mungwengwe ibihabereye. Abasirikare b'u Burundi bari mu marira, bari mu byago kuko ku munsi w'ejo bazaba bari gushyingura mu gihe M23 yo izaba
ari kuvuga bura nta musirikare winjiyinga weekend, ariko iyo bibaye ngombwa barenjuyinga, kuko ubu tuvugana niba watsinze adu ugomba kugira gute kunywa akantu uri kutirengagije ku isaha yakongera akagutungura. So reka rero mbashimire, mu kanya gatoya ndaza kubagezaho andi makuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.